ni sambul benaka. Sai koe ongo na Vakaleleka ni nonda itu koe na mbungi ndindai. Lima na kisibo ni COVID-19 e me banditaki e na singa ni kua. Kana buni bola tunde ni tamba nimbula, buni wai James Fong, ni robe rau e robe wakani ke na kisi kasaka di begitu manda, karawasa tauriti kumai bagatikitiki. Ne katul ni kisi, endua kabuka me Papua New Guinea. Na kene kaba, endua na marama sema kibua na kisi, kadingo me usori na singa na noa. Kai kalima ni kisi, endua na turanga mai raki-raki. Enda senga itoka ni tiki bu, ena kena rau ni namaki, mena tumbu teketel na kisi ni COVID-19, ena nonto panua. Ngona beka erto reida wata na tamban nimbula, ena kena kunei e bidetel na kisi ena akabi ni kua. E kaya bunu ai James Fong, na bunu bola tunde na tamban nimbula, ni namaki mena gai kadibaki ni mataka, e sona i tubu bou. E sama ibadabar na ministry nimbula, ne mateni wabo ki ni non rapandi kebi na lini bonua, e kaningem ke na rere. Ia e diwa sambu kali muna pasiente ni wili ni lini bonua, e wai nibula daumbati tadirua ke makoi, e rasaba kanti kebi oti. E bagarita ko bunua e James Fong, ni sibe ni nduanan rauna undolo na lini bonua, e rasaba kanti kebi oti, e bitilebu. Kinang gito, erbaka ututumai na non rabe na numi na non tadaru er sala kingito rakabitiko ena beitimi mai bonua tani enando na beital no ni kua ke na senta ni flying Fijians katiko mai rope o waise na delebu kani no nanganga ni masu mena tangu makina non bonua mai na COVID-19 tukuni sando na kana na numi biti ena ken sa kadi bagitiko na kisi ni COVID-19 ena non bonua samba o kerker talanga mai menda ba muria na lawa ni bata tambu e sambiu tana mata ni tu mai da bekir na Vakaleleka ni nonda tuku na kene kuri e rano na seman station na Radio Fiji 1 kenambula FM ni bagading naka